inkuru ikomeye iravugwa. APR FC na Rayon Sport zamaze kwemezwa nk'amakipe azaserukira u Rwanda mu marushanwa ya Sekafa Kagame Cup 2026. Aya marushanwa azabera mu Rwanda hagati ya 18 Nyakanga na tariki 9 Kanama. Ese aya makipe y'igihugu cy'u Rwanda azabasha guhesha ishema igihugu mbere y'uko abafana babyo babibona, cyangwa igitutu cyo gukinira imbere y'iwabo kizaba kinini kurusha uko benshi babyibwira? Muri iki cyegeranyo tugiye kugaruka ku mpamvu APR FC ndetse na Rayon Sport zatoranyijwe, amagambo akomeye perezida wa Ferwafa Shema Ngoga Fabrice yavuze, ibyitezwe muri iri rushanwa, amahirwe y'u Rwanda yo kongerwa andi makipe harimo Kiyovu Sport ndetse na Polisi, byose turabishyiraho umucyo, ndetse n'icyo byose bivuze ku hazaza h'umupira nyarwanda. Turanasesengura kandi uko byagenze muri Sekafa Kagame Cup ya 2025, aho Singida Black Stars FC yegukanye igikombe cya Sekafa Kagame Cup. APR FC rero ikegukana umwanya wa gatatu icyo gihe, ndetse Raouf Daom Memer akegukana igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa, ngira ngo mwese murabyibuka. Ese muri 2026 amakipe yo mu Rwanda azabasha gukora amateka mashya? Ese Rayon Sport izatungurana? Ese APR FC yabizazana igikombe mu rugo, cyangwa Kiyovu Sport na Polisi nazo zaba zizemererwa kwinjira? Iyi video yose irabisobanura. Reba iyi video yose rero kugera ku musozo, ibitaramenyekana byose abantu bataramenya urabisangamo hano. Icyo ngusabye ni kimwe gusa: kanda like, ukande share, ukande subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'izindi nkuru. Ubundi ni iyihe kipe ubona izitwara neza muri irushanwa rya Sekafa Kagame Cup? Na APR FC, ni Rayon Sport, ni Polisi, cyangwa ni iyindi kipe ubona itari izi zo mu Rwanda? Ibyo byose nibyo tugiye kwinjiramo, ariko ubusubije kuri icyo cyo ngiye kuba nkubaje. Ubundi ekipe ya Rayon Sport, mu gihe abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange bo mu Rwanda bari bakiri mu byishimo by'imaka zaranze umwaka w'imikino wa 2025-2026, haje indi nkuru yakanguye amarangamutima ya benshi. Inkuru yatumye abafana ba APR FC basubirana icyizere, abafana ba Rayon Sport bongera kurota ibikombe mpuzamahanga, ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange batangira kwibaza ibibazo bikomeye cyane. Bate Sekafa rero Kagame Cup 2026 yabizahindura amateka w'uyu mwaka maze igataha mu Rwanda? Rero perezida wa Ferwafa Shema Ngoga Fabrice yemeje ku mugaragaro ko APR FC ndetse na Rayon Sport arizo zizaserukira u Rwanda muri Sekafa Kagame Cup, ikaba izabera mu Rwanda hagati ya 18 Nyakanga ndetse na tariki 9 Kanama. Ubundi ni inkuru itari isanzwe. Muti kuki? Kubera ko iri rushanwa ridahuriza hamwe amakipe gusa, ahubwo rihuriza hamwe amateka, ishema, ihangana, amafaranga n'abafana n'igitutu cyo gutsindira imbere y'iwanyu. Ikipe rero ifite uburambe ku ruhando mpuzamahanga, ikipe ikunze kwinjirana icyizere mu marushanwa mpuzamahanga ni ikipe ya APR. Ariko Rayon Sport ifite abafana benshi, amarangamutima akomeye n'inyota idashira yo kongera kwerekana ko ishobora gukora ibitangaza. Ayo makipe yombi ahuriye mu irushanwa rimwe, ibintu bitari bisanzwe. Ariko se byaje bitenga aya makipe abari yahabwa amahirwe? Ferwafa yatangaje ko hashingiwe ku myanya amakipe yagize muri BK Pro League 2025-2026. Amakipe abiri ya mbere ariyo yahise ahabwa uburenganzira bwihuse bwo kuzaserukira igihugu. Ni icyemezo cyumvikana ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande cyahise gitangiza imakashya. Hari amakuru ari kuvuga ko ibiganiro biri gukorwa kugira ngo u Rwanda rwemererwe kongeraho umubare w'amakipe azitabira irushanwa, ku buryo Kiyovu Sport ndetse na Polisi nazo zakwinjira muri Sekafa Kagame Cup. Tekereza gato, u Rwanda rwaba rufite amakipe 4 muri iri rushanwa. Hari kuvugwa APR FC, Rayon Sport, Kiyovu Sport ndetse na Polisi. Ese ibyo byaba amahirwe akomeye ku Rwanda cyangwa se ku mupira w'abanyarwanda, cyangwa byaba ari ikizamini gikomeye cyane ku makipe yacu imbere y'abahanga? Abasesenguzi batangiye kubivugaho byinshi, baravuga ko kwakira irushanwa igihugu cyawe biha amahirwe akomeye, ndetse ko uba ufite abafana rero menyereye ikibuga, ndetse ukabona imbaraga zidasanzwe zituruka ku gihugu cyose. Ariko hari n'abavuga ko gukinira iwanyu ntabwo buri gihe biba
ari inyungu, rimwe na rimwe biba ari igitutu gikomeye, kubera ko abafana rero baba bategereje itsinzi gusa, nta gutsindwa baba biteze, nta rwitwazo baba biteze, ndetse nta nubwo wemerewe gukosa imbere yabo. Ibi ngibi APR bizi neza, Rayon Sport nayo irabizi. Iyo igihugu cyose kigushyizeho amaso, buri mupira ukinwa uri ku gitutu kandi cyihariye. Mu irushanwa riheruka Sekafa Kagame Cup 2025 byabereye muri Tanzania, habaye ibintu byinshi byasize abantu bibaza. Singida Black Star yegukanye igikombe igihe yari itsinze Al Hilal mu mukino wa nyuma. APR FC yo ntabwo yatashye ubusa kuko yegukanye umwanya wa gatatu, ibintu byagaragaje ko amakipe yo mu Rwanda ashobora guhatana ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi hari n'umukinnyi wa APR bita Meme Laouf Dao wahize abandi mu guhabwa igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa. Ibi byatanze ubutumwa bukomeye ko umupira nyarwanda ufite impano kandi ko guhatana kuri mu Rwanda. Ariko kandi ikibazo gikomeye gikomeje kwibazwa ni iki ngiki: ese muri 2026 amakipe y'u Rwanda azashobora kurenga aho yari yageze ubushize? Ese APR FC izazana igikombe mu rugo cyangwa Rayon Sport izatungura Afurika y'Iburasirazuba muri rusange? Niba Kiyovu Sport na Polisi rero byemerewe kwinjira, bishobora kuzahindura isura y'iri rushanwa, niko benshi bari kwibaza. Mu minsi imbere amaso y'abakunzi b'umupira w'amaguru azaba hanze kuri Sekafa Kagame Cup. Abafana bazaba biteguye, abakinnyi bazaba bafite inzozi, abatoza bazaba bafite amayeri menshi. Ariko kandi umusozo ikizavugwa cyane ntabwo ari amazina cyangwa se impaka, hazavugwa uwabashije guhesha ishema igihugu. Sekafa Kagame Cup iraje, u Rwanda ruriteguye, amakipe ariteguye, abafana barashyuha. Ariko kandi ikibazo cya nyuma kirahari: ninde uzandika amateka mashya? Na APR FC, ni Rayon Sport, ni Polisi cyangwa ni Kiyovu Sport mu gihe zaba ziteguye? Duhurire muri comment umbwire uko utekereza ko irushanwa rizagenda.